Abatuuze abali bagoba ku ttaka ly'ekibira ky'Ensoowe mu disitulikiti ey'Egomba bali mu kusagambiza oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira badde ku ttaka lyabwe kwe baali bagobwa. Pulaani yono tekereko pulaani poliisi eyeveeko tufune we tulondera mu polling station yaffe. Kubanga ekintu ekyo tulaba beekobaganya n'entera security yajja kukuuma ate yingira mu maka g'abarabe n'erya nabo ennyama n'ebikibi. Emundu ne batiteeka ku gain point. Bakuleke tukusaba mukama waffe. Oba poliisi neekulirwa nga batukiyamba. Olw'okwagala gavumenti yaffe. Mukama waffe bajja ne batuuka obudde. Ffe tumaze emyaka 2 mugumu nga tusobola tuweereza obusuulu. Mpulya beemulugunya nti emiti baagisimba kimanye gavumenti ebasasula twali tusasula obusuulu. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu bitundu eby'Egomba Tumusiime John bategeezezza nga Pulezidenti kye yakoze okulagira badde ku ttaka lyabwe ekiri eky'omuwendo ennyo mu kiseera kino ng'omwaka gutandika era ne bamutendereza olw'obwagazi bw'abalinako. Kashongoka obutwakuuma Katusabe ka Mukamburo obutwakuuma Poteri obutwabashereka mezi bari aho tukabagondora tubagira emizeitu tubihereza amate tuyesherekere nabo mu kishaka tukaragaho amagara gabo tukagagariraho bakagenda. Ubwo nibwo baija obu batwara amaka gaitu bakatwara ente zaitu bakazinyaga. Twagumizamu omunsi yitu kuruga obwo twagumizamu baija batubingamu obunaku batubingiremu batugarira enyuma omwaka ogwa 89 batugarira enyuma bahinduka batamu abantu obwo nibwo obwabihekera bagarukamu 93 nsangibwa mu kitundu ky'Egomba Nsoowe nsebo w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kwebaza okubanga batuzizaako ewaka n'otugulira amasomero gaffe tufune essuubi eridda ku ssomero era nga nsuubira nti guno mwaka gwe tutandise guno ttaamu ejja ng'abaana bagenda otandika nange nja tutandika ssebo w'ekitiibwa nsobole okusoma nange nsobole okweyongera ku maaso nfune emirimu. Amasomero gano gaali gaazibibwa gaali gaggalibwa nga tetukyasobola kusoma ne batugoba ku masomero akalira kusaba kati amasomero gasubirwa amasirikale naye kewakoze ekyo nina essuubi nti tugenda kuddayo kusoma tusome ekitiibwa tukwebaza. Ndi Munnagomba nsiima mukama wange Pulezidenti w'eggwanga ow'ekitiibwa kusiima nnyo emirimu gy'okoledde eggwanga lino era nkusiima nnyo okufaayo ennyo n'oteekayo obulamu bwo okulumirwa eggwanga n'abantu baalyo nankubadde okola ebirungi ne babyonoona naye nkusiima mukama wange kuba abo babyonoona bo tebakwagaliza balinga abatabiraba naye ng'abo be bamu abaali boonoonera eggwanga okusooka. Abatuuze bagamba nti ekituukiddwako kyakubagundiza ku ttaka lyabwe n'okukolerako emirimu egy'enkulaakulana olwo nabo beenyigire mu nteekateeka y'okugaggawala nga Pulezidenti Museveni bw'agitambuza. Ninkusiima Pulezidenti kurutsya n'omwaka musya omwaka omukuru ninkwendeza omwaka musya gube murungi ninkwendeza n'akaruuru ak'okukebembera okakasinga. Nyowe ninkusiima munonga nibanyeta Rwakyama n'amazina gange nkazarwa omushaija nibamweta Ntuntuni Jeffrey yanyeta Rwakyama okwaka hari omuntu wawe mbwenu ndi omwana wa NRM ngikuriremu ngizarirwemu tinyine bundi obwebembezi obundi kumanya mbwenu ninkusiima n'okutugarraho amataka gaitu batubingireho itwe turi abanyigomba batatenkuritwe boona bakagwa omu terubaijuko rwaigomba tinyine ensendijo yinkumanya twine handa kituragiye konka bakaija batubinga omu batufurra omu batugarra ahandi bakwatira obubaho babucumitamu emisumaari bagira ngu barabuteera omu buso tarikwija kukira na musaasizi boona nibarara nibatendeka abantu babeza entera hamwe n'abakongo ngu beije batwimukiremu batuteme konka habwe embabazi za Ruhanga ntuma ngu tubakwija kututema kandi itaka twariribatsireho taine orikuza kutwihaho hati. Enzarwa ya Karisina omuri Igomba nitukusiima Pulezidenti abo kutugarra omuri Ishoha omuri Karisina ekitwazarirwe na batatenkuritwe hibaziikirwe na n'abazaire baitu hibatuzarire abamwe hibagwire mbwenu nitukusiima Pulezidenti Museveni abo kutugarrayo nitukusiima nitukwebaza munonga nitukusiima Ruhanga kutwongerere emyaka mingi n'obuhangazi atukurabye mu karuru akwongere n'ebisanja
ebikukirayo. Wabula abamu bagamba bakyalina okutya olw'abagagga abaali befunyiridde okubagobawo naye nga bagumu nti ekiragiro kya pulezidenti kigenda kuteekebwa mu nkola.